Apay akas tatilangam. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di parigot? Ay, agdaw-dawat nga ron itay ni siya iti kwarta. Taramatin na kano iti pagadalanda. Ngamawan maitid ko, tawamot kwartak. Masya na kita anak talakay. Kasta ka di. Katsa di nga ro din ti Anna. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Aday ti silad na. Itay pengagsang-sangit. Kaasim ti anak ta. Itid ko langan da iti tangdan ko nga inted ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino nga iti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalaba ka no, iso ang mapanap. Kasta ka di. Kat si Kangay, papanamot, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da kumari mayla, mare. Tangdanan na kano nga agdalos, gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang aron, mapankan, tay nakmatan, mare. Buisit ti kasta nga biyag. Nagmalas mo ten. Ay, apay akas to eh. Ne, lakay, api nga agong ungot kamot na nagawin. Nabaka iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldok. Anya kamot lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madanagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sumarano. Ada papanan miya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madanagan kunak. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sumarano. Anya, Sa nuak itan nanang, awan pag-tuition ko. Jak maka-exam jak makabayad ijay school. Miko anak ko. No hapay ngamin nga itultulok yung mapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agremedyo ak. Inak pa'y la umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Ta isupay la ang ti aramatam ije pagadanan. Awan lati aramide na ni tatang no diti agsugal. Ibagayo ngamin kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapo iti pa nagsugsugal na. Ala, di mon kontraan ti amam. Bye-bye amlatan anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin na kwartada di sugalan. Kasta ka dila kay? Ay na, kamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Kuna, may pasimpak mo to'y balay tayo. Maragsakan ak unay iti daytala kay. Mabalin mo matan tagtugtugaw. Uresan ka naman pan makitang tangdan. Dito ikalangin balay. Amok nga agtultuloy yung ti panagswertek iti sugal. Damag ko na nga baka gayam iti sugal parilino. Wala pare, puto na ita. 200,000 ko naman. Nasayat no kasta pare. Nagpamerienda ka nga rudan Kakaisuna na granata dito tersena. Ay kadwa na pare. No pang merienda, pasig abuti kwartak. Unay kan pare. Kinapudno na or-orayag lang ni bakat ko tamapan kami di ili kahit. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti siminto kan darat. Kailan do? Ay patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta pare. Ay una pare. Makabalik kami matan iti concrete na makuna. Iswan, no syakti si ka. Isarding mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dahita? Anya? Naimbag ti sugal. Ta isi mani ako nada. Unay mata ni Parilino. Ha? Ne, apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngamkas dyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan ti mang pabay ni ti tao. Anya? Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawid. Ada parikot mo? Pi
Pinabainan ni Miko iti pagadalan, tatang. Anya? Imbaga na kanayon ka no aday titi kawis ko. Sa anak ka nung agsuksukat. Anya? Imbaga na ti kasta? Ay unay mo tenday jay nga anak ni Marijuana. Kan nakunana pa'y amamirmiraot tayo ka no. Ah, Kasta una ya pa nang ibabain na kanya kitay. ala, bayamon anak ko. Da kami ti makaamo ang makisarita. Bayan yun, tatang. Amangan no isuladay tati saan nyo apag kikinaawatan. Ne, si kamot gaya, mare. Anya ti gagaram, tay may ka? Kwa, imayak ta kayat ka makasarita, Mare. Makasangsangit ngamin ni siya ang anak ko ang naggapoy di pagadalan ni di kalman. Ta, kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kan kuana. Kat, putnumat nga min timbaga ti anak ko. Ha? Imbaga ka no ni Miko, amamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga kasta kamutan, Mare. Idi saan pa'y arimang ay tibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay na, mare. No marigrigat kami idi laang dayjay. Saan itan? Oh, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito barangay tayo. Iso asana rumba nga agsakit tinakam yo. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sikamot na yan tumasapat ko, Elsa. So, di ko ti papanam. Nasapa ka? Kwa, pare. Mapanak man makitang dan ija yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkagda. Kasta ka di. Sikat ay ayabanda. Gaputasan dan ang maayaban ti asawak. Awa na. Noy naldawlatan nga di bangkag tayan mo. Ha? Gumisit ka siya, pare. Kaya may isa, lumahad ka pa. Ayos lang, pare. Tinapatag. Legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko namkit di ako. Agpatingga kay lang iti kasta panggidan. Ti makitang tangdan. Ani, madinsamot tan ti ibagbagam, pare. Saan da kami kumamot nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas, ah. Idi. Ang masanitan. Gaputa doon ti kwartami. Ay, unay mo tendagi dyan nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay ti biyag dalakay. Talaga kasta ti biyag bakit? Tinapatag. Uray niya pa iti sasawanda. Saan tang agpaapikto? Gapo iti panang tagtagi basit da kadata. Wan matkit di, ah. Ang amay na, makapasair mat ngamin no daduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarikat. Bayamidan. Tinapatag. Nagbanugan ta ti kankanin tayo. Sana kas kadakwada. Ngagtataod iti sugal ti papaunag da. Aywan, nasabat ko ni Mari, Juana. Pinansin ko ngam di nakmatin kan kano. Ah? Kaslawan nakita na. Anyangay nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimang ay ti biyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan naman dati bakit? Amin na banag, agtaod iti sugal. Kat kilata mapukaw. Nang runa, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga kastamatan tilangam. Nagngisit ka matan. Ha? Siguro, nagkapo ka man ang anak kitang danan niya. Ay, wan Mari. Anyangay nga ron. Kat day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay matan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init? Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay. Pasensyakan Mari ang saan mi ama aramid iti asawak dayta. Sige, labasan kan.
Kung ni Mare Elsa itay, ay na, danda ni Jack nalasin ka po iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin, amapan makitang dan ijay ayanda tatakarding. Nagpadandan ang agasawa. Nangisit dan kapo iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mare Elsa, nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't yagsugal. Ang maging didimat. Di aganos na amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita, ha? Ang aminton maumadanton. Sigurado. Adalin mo't lang ni pare Pedro ti agsugal. Sa di naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita, pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panaginana. Adula amin dayta, pare. Anyang iti may paina dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan kat mapaanak langan makisugal. May mayat pay. Anya? Uy, di ka kumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Pudno mo ti pagbaga, pare. Awan maghanap yung iti dayta kararamido nyo. Makimisa? Oho, awan lat amok ditaan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak iti nyos itay. Ada sumangpot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayanak ko. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasi ka siminto? Husto ti ama manak ko, nga oray pa'y ti kapigsaan abagyo ti umay, saan amadadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod amasapol abambantayan tayo dagiti agtudtud, ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasamak. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang, super typhoon ti sumangpet, nabuyak iti news. Wan ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang, ang mga noan niya pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito yung lugar tayo. Ay na, ti kasayaatan nga ramidin tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulaki ti tagtalag tayo kankwana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y nagpigsa ti angin kan tudo. Ano nga pa isa? Apay ngay. Inot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, Sus. adun ti danom anak astrak dito unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa dino iti papanan tayo, nanang. Mapantayo ijay ayanda Mare Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda? Alain tayon. Mabit lang ah. Kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa iti mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabasbasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga no nakaro-karo ijay handa. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot a pinaunag da kami dito'y balayo, ha? Ay, awan na nyaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ano dito eh. Ngamda kami, nang rugi itayan anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ha? Ay, kasta ka di mare? Ay na, kaasin ni Apo Diyos, saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan mi unay. Gaputa saan kami analayos. Kan saan matanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may sa kabayatan tinaping sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya.
Iso amamati akadi na kami binaybay anti Diyos. Kinapudno na, Mare. Kas na unay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasaya at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamita, da kayo latta tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, Mare. Pare, kinapudno na, mababainak ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw dagitim balbalikas ko iti kalabas. Angam, pinastrag da kam latta diti balayo. Awan da jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiak dagiti nararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayo nga agasawa. Pare, awanan da jay ko nakmat. Tinapatag kat nakaamiris ka. Saan? Saan ako na dito eh? Sana po na ito Pare, awanan ti balay tayo. Naiyanod aminan. Ay, kasano tayitan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundar mi. Inyanod amin ti danom. bueno gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag, di tao.